Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I missed the post producer and some great news. Yeah, so kasi ko of course at 6th July, as you can see, if you can scroll ka account la ya DJ Gift, if you scroll phone kuma ko, okay, there's some great news here. Ndanga fatsara ku ni busy studio xa mina. Aku vunanzi studio, as you can see, ku busy sweswo swivona. Sweswo studio xa yena na swilo leswi swa yena swi yelana na swa Mr Post le Centurion ku tirhisiwe swilo leswi swo fana or swo yelana mhaka kahle swinene. So what we need to understand about DJ Gift is actually also a producer, i artist and hala tlhelo i producer. Like i khalakha ta swa producer ha swi tiva like i tirhe swinene na Manri va chayerini swinene nkarhi wo leha. So ni ri mo kha mi cheka ka account ya yena mi ta swona ku producer and the studio already a na xona ni nga tivi ku lexi a swi endlisa ku yini but maswoko a na xona xi va xi ri ndeka room, as you can see hi lexi lowa kha chano chala xa vunandzi studio ma va kha cha, as you can see la. So studio already a xi ri koma mara la swi va tikomba ku a ku ri some sort of a room ma vona. So swi komba na ku la ku va a expand koko a hi swi tivi ku studio lexi a xi endlaka ku yena a nga tsalanga location ya xona. So maybe mi nga kuma ku lexi maybe a xi nga ri hala kaya like this room ya kona a va kha recordera ka yona. Unfortunately I can't really tell about that, a nga hi nyikangi enough information ma vona, mara swi vona ku na laha a ku ri kona ka studio the same studio lexi is the same exact studio lexi a ri karhi a chaka xona laha. So yena a na swo studio hi nga swi vula tano laha no ni nga tivi ku hi le kwini hi leswi mi kuma ku ri room. Loko hi ya le hansi ha swona ku hi leyi n'wana artist a yi ri ku rhekhodeni kwale, so swi very very clear ku wa va a kha rhekhoda na ti-artist tin'wana ku fana yeleyo kona a yi ri busy yi kha yi rhekhoda le studio ku fana ngwenya laha, as you can see na yona a yi ri busy a studio xa yena. Unfortunately tanihileswi ni nga vula a ni tivi ku lexi a xi ri kwini mara a ku ri lexa room naswona ku nga studio leswi ni nga zami ka vula swo ku naswona ku va ku ri studio kahle kahle hikuva hambi tin'wana ti-big artists va va handla user this type of platform ma vona nyana. Ya mara swi kombi na ku leya xa room lexi a xi endlaka ku ta ku ri xexiya xa glass. I hope so leswi mi kuma ku na glass munhu a rhekhodela hala kun'wana swi kombi na ku i approach leyi a lavaka ku va a yi teka laha. So swi kahle. So of course vanhu swo boha va ni vutisa ku a nga va a lo hambana Hosi Ngove na, that's a very very big question leyi nga kona. Hey, I had to answer that one. Hey, I'm sure guys. Hey, man, I'm not sure. I'm not sure. So sure over ku dindele ka studio xena o expand ni nga swi vula tani ku hi site ra mina ku hi ku twisa ka mina o ku expandeni a ni voni ku a nga va a holove na Hosi Ngove o va kha ti kurisa hi side ra yena hi leswi ni twisaka swona. So maybe swi kombi na ku maybe a nga va kha a hola these days ku before ngo Manyangatsi a nga holi nchumu le Centurion studio ku va hola alcohol unless if mali leyi a nga endla studio lexi a yi humi kona ku a ni hi nge swi tivi le. So hi nge be quick to judge Manyangatsi on this matter because a hi sure ku mali leyi a endlaka yona studio yi huma le Centurion or ya yena a redzi maybe a ka ti hlamusela yaleyo vhevhela ku before yena mina u ta ku report-eni ni ri karhi ni hindza ka mhaka leyi. So hi sweswo loko u ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.